ese mujye mwumva sometimes ukumva ngo ushobora gukoresha imodoka y'amashanyarazi ugakoresha umuriro wawe mu rugo. Baba bavuga rero uyu mugozi ukuntu ukora. Iyo wageze mu rugo ushaka gukoresha uyu muriro, ushobora kuba uri gukoresha umuriro mu rugo cyangwa se uri nko muri trip ukeneye gucaginga telefone kugira ngo ijyemo umuriro mwinshi wa fast charger utari usanzwe wo kuri mu mapoti y'imodoka. Ugeze nk'ahantu wahagaze ufata. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka z'amashanyarazi. Iyi modoka ni BYD tank y'imyanya 7. Imodoka ni igura $38,000,000. Ni imodoka yakozwe muri 2021. Kwereka bimwe mu ma features zayo. Ndashaka ko tuganira ku makebo. Iyi kebo ni kebo ucaginga mu rugo. Iyo ushaka gucaginga mu rugo ugomba kuba ufite installation yayo. Iyi installation y'imodoka iyo ucaginze mu rugo hari umutekinisiye uza akakwenstalira system charge yayo ku buryo ingiyi yinjira mu modoka muri poti y'imodoka, wamara kwinjira muri poti y'imodoka noneho ikajya muri prise bisanzwe. Izi modoka rero zigira ubwoko bw'amakaburi. Iyi ni kaburi imwe, ubwo niyo ucaginga mu rugo. Hari n'izo kuri station, iyo ni fast charger kuri station bayifite, ujyana imodoka gusa bakagushyiraho kebo yabo ugacaginga. Ndashaka kubereka indi kabure. Iyi kabure ntabwo izana n'amamodoka yose, ariko iyi kebo ijya ibaho mu bijyanye n'izi modoka za electric. Iyi kabure rero ikintu ikora, ya poti yawe y'imodoka ugacomekamo uyu mugozi. Iyo ucometsemo uyu mugozi ubasha ku accessinga ko hafata prise, hano ugacomekamo charger yawe. Iyo ucometsemo charger ya telefone imodoka irayicaginga. Bivuge ngo n'umuntu ushobora gukenera amatara yo mu rugo runaka, ya matara yo mu rugo ushobora kuba wacomeka kugira ngo yake, ukoresha kebo ukayicomeka mu modoka. Iyo icometse mu modoka, reka nze mbibere ukuntu bigenda. Mwabibonye twafunguye, reka mbere ukuntu bigenda. Yifashe uyu mugozi, nabibasobanuriye ko uyu nguyu iyo uri mu rugo ushaka gucaginga imodoka ufata uyu mugozi. Murabona uyu mugozi urawufata mu rugo ugapressinga gutya. Aka kantu dore ukuntu kameze, maze gupressinga ugira gutya ukaba urafunguye. Ubasha gucomeka no upressinga hano kugira ngo uwinjizemo neza. Wagezemo ugacaginga mu rugo. Ubu hano ushariza imodoka nta kibazo. Hano urabona ko hiteye akana agatara k'icyatsi kwereka ko kebo yayicharges. Iyo birangiye iyi modoka yigira setting, hano imbere yigira setting ya anti-theft kugira ngo mu gihe umugozi wawe wawucometse imodoka, ese uramutse ucaginze nko mu rugo, umuntu ashobora nko kwinjira mu rugo iyo ashaka kuyiba. Kugira ngo rero umenye ko ifite security, reka mbibere kariya. Reka dutambuke hariya mbereke, muzemo imbere mbere ukuntu bigenda. Murabona imodoka start button ni iyi, turayicanye. Ukiyicana ndashaka kubereka option iyi modoka ushobora gukoresha ukamenya ngo ese mu gihe wacometseho umugozi wawe ni iyihe security wagira ko utari bwibwe. Reka mbere iyi modoka rero mu gihe hari umuryango runaka ufunguye ntabwo yaka, birasaba ko tubanza dufunge boot tuyifungira hano kuri button. Urabona irakoninga ko boot yari ifunguye hano, urabanza ukayifunga. Ubwo boot turapressinga akanya, murabona ko iri gufungika. Already boot yafungitse. Nitumara kuyifunga, reka nze mbere ku kuntu turi bubikore kugira ngo byemere. Imodoka turayigira on. Izi modoka zigira security nini. Ubu mbashaka kubereka option nyinshi. Iyi modoka mu gihe wacometse uriya mugozi ntago yakwaka, uracomeka ariko wakwaka. Ubundi ikintu gikora ko imodoka ya electric yatse, iyo ukanzeho hano already itayoroha, ikakwereka ko imodoka. Ariko murabona ko hano ikoninga kwereka ko umugozi uracometse. Hano irekwereka ko umugozi ucometse. Bivuga iki? Urabanza ukore disconnect ya wa mugozi, ko ntabwo imodoka yakwaka hari ikintu kiri buyibuze kugenda. Ubwo babirinda risk ko ushobora kuba wahaguruka nko mu rugo imodoka icometse ukagenda ikaba yakwangiza ya kabure. Reka mbereke. Ubwo urabanza uze uyu mugozi ukuremo, urakanda hano uyu mugozi ubanza ukuremo, ufunge bisanzwe. Numara gufunga, ubu nibwo tugiye rero kuba twabona. Reka mbereke uburyo tumaze kugera mu modoka tugiye ku making sure ko tumara gucomora iriya port twayicomoye byarangiye. Noneho ugomba kumenya ko yaka test nayo imberetse. Reba hano
until. Iyi ni setting uvuga ko wemeye ko mu gihe imodoka yawe uyicaginze, iyi until iyo wayigize on bivuga ngo nta muntu n'umwe waza kuyiba nyine, kereka yikase, ariko ntago iri on. Iyi setting yo on nta kintu na kimwe yakora kugira ngo iyi kabure aze kuyicomora. Mu gihe wayisize nka nijoro uyicaginze, ugomba kuyisiga ari on kugira ngo umuntu wese wakwinjira yashobora gucomora wa mugozi, ntabwo biba bishoboka ko yawucomora. Aka ni agasetting ngomba kuba wagize on mu gihe nijoro ugiye kuryama kugira ngo ube wizeye ko nta muntu uri butware. Reka noneho mbereke bya bindi twaganiraga tubisoze hari inyuma. Dukomeje hano nari naberetse uko uyu mugozi ukora, ko uyicaginga bisanzwe kuri charger mu rugo, ibyo birabaye. Noneho mu gihe ushaka gucaginga rero nka telefone, reka mbibere ukuntu bigenda. Cyangwa nko mu rugo ushobora gukenera itara uri nko mu rugo, cyangwa se uri mu rugendo bikeneye ko ukoresha itara riribona ahantu hanze, cyangwa gusharija telefone. Ukanda hano, upresinga hano, iyo upresinze irafunguka. Noneho iyo ucaginze ugicomeka hano, ubu laronje yawe bagizemo umuriro. Hano wacomekaho telefone n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose, n'itara ryo mu rugo. Hari amatara ari portable ushobora gucomeka ukabasha kuyikoresha. Ni uku nguku ikora rero, ubwo yo mu rugo. Okay, murakoze cyane rero, ni ikintu nashaka kubasangiza kugira ngo mubibone. Murakoze cyane, ndabashimiye.